Allah Taala adam balasına iki akını millet kılgan. Hukukullah, hukukul ibad. Allah'tın aksı, pendenin aksı. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Va'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a ve bil valideyni ihsana." Allah Taalaga ibadat kılıp, aga hiçbir nerseni şerik kılbagla. Jana ata-enege jakşı mamile kılgıla. Allah Taala başka bir ayatda aytat: "Ve vassaynal insana bivalideyhi ihsana." Biz adam balasına hüküm kıldık ata-enege jakşı mamile kılууга. Allah Taala Torat, İncil, Zabur, Kur'an-ı Kerim'de ata-enege jakşı mamile kılууга hüküm bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde kelet: "Ridar Rabbi fi ridal validi ve sakhatur Rabbi fi sakhatil validi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Allah'tın razıçılığı ata-eneni razı kılıuda. Allah'tın narazıçılığı ata-eneni narazı kılıuda. Jana şonday Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde kelet: İbn Mas'ud radıyallahu anhu surayt: "Ayyul amali ahabbu ilallahi taala." Ey Allah'tın elçisi, Allah Taalaga en süykümdü amal qaysı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "As-salatu ala vaqtiha." Öz vaqtında okulgan namaz. Abdullah bin Mas'ud radıyallahu anhu Allah Taalaga andan keyin en jakşı amal qaysı dep suraganda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Birrul validayn." Ata-enege jakşı mamile kılуу. Mına uşul hadisти жана жогоруда айтылган аятты карай турган болсок, аятта дагы жана ошондой эле хадисте дагы эң алгач Аллахтын акысы баяндалып, андан кийин ата-эненин акысы баяндалды. Андыктан ата-энеге жакшы мамиле кылып, анын сөзүн эки кылбоо керек. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de "Вала тақул лахума уффин." Ата-энеге уф деп айтуудан тыйган. Уф деп айтууну арам кылган. Демек ата-энени сөгүү, аларга орой мамиле кылуу, алардын сөзүн эки кылуу, аларды уруу, бул андан дагы чоң күнөө болуп саналат. Ошондуктан ата-энеге жакшы мамиле кылуу керек. 4 нерсени кароо ибадат болот. Кабаны кароо, Kur'an-ı Kerim'ди кароо, алымды кароо, жана ошондой эле ата-эненин жүзүн кароо. Ата-эненин көңүлүн көтөрүп, манайын ачып коюу бул сооп иштерден болуп саналат. İmam Avzai rahmatullahi aleyhi aytat: "Кайсыл адам ата-энеси тирүү кезинде анын сөзүн угуп, аны урматтап сыйлап, жакшы мамиле кылып, ата-энесин разы кылып, ал эми ата-энеси кайтыш болгон соң анын артынан дуа кылбай, садака кылбай, жана андан башка жакшы иштерди кылбай турган болсо, анда ал адамдан ата-энеси наразы болот. Ал эми кайсы бир адамдар түшүнбөстүктөн улам ата-энесин тирүү кезинде разы кыла албай калса, бирок өтүп кеткенден кийин анын артынан садака кылып, анын артынан дуа кылып, Кур'ан окуп, жана башка жакшы амалдарды жасай турган болсо, анда ал адамдан ата-энеси разы болот. Ошондой эле Бухари китебинин ачыктамасында Аллама Айни рахматуллахи алейхи айтат: "Кайсыл адам төмөнкү дуаны окуй турган болсо, анда ал адам ата-эненин акысын бергендин сообун алат." Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbis semavati Rabbil ardi Rabbil alemin. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين. وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الملك رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.